I gdje ste ljudi, ja nas ponovo stilski gameplay coki. Danas sam odlučio da igramo na serveru u Minecraftu. Tu. Znači ljudi, nisam sigurno sad ništa reknem. Znači igrat ćemo Minecraft server multiplayer, znači sa ljudima. Evo, oštim ti. Sad ćemo probati sa tim s ovom ovdje ili s ovim. Svi imaju neka imena. Guist, neki Gust 700 70. Čekaj, kako sti 707 isti. Bog imena. FJK ZJSV. Koko. Ljudi, da, znači evo snimat ćemo ovo. Probat ćemo se timat s nekim ljudima. Vidite na ovu buku pozadini. I sad ćemo ljudi evo ovdje pokušati da se timamo. I česta gore. No čest, ne. Loš mi je flame. Aha, evo. Oma idemo na sredinu. Ovo je često slobodan. Moje. Dobar se. Odmah špijati ovaj bot. Jebote, čača. Otvorio čest. Joj, jevim ti mater. I ljudi, sad ćemo imati malo kitova. Uzet ću kit, tako da vidim kit. Šuda. Prazan servera. Nema. Znači sad ljudi ovdje napišite ko ne zna kako se logotite, to je kosa crta login i bilo šta bila. To je to. Opet isti server. Sad ćemo probati malo sviđu ovo. Sad ćemo imati učiliko tim. Pet. Neka tamo. Jel kreće, ne kreće. S koliko minuta sad da vidim. Pa joj, još minuti 30. I ljudi, pišite u komentare. Ovo je često. Tam čovjek.
Pišite u komentare šta želite u sljedećem klipu. Znači Minecraft, prezivljavanje ili Minecraft, ovo isto sve što igramo running, ili da igramo Minecraft preživljavanje, tako nešto, neki serijal, nešto tako. Ili ću vidjeti da nađem server Skywars za Minecraft server. Sad neću nikog dirati, neću tamo ću malo krišati. Odmah je bliže na Slipović, ne znam gdje sam. Budem na to, bježimo gore. Idemo gore, i tamo ima čest s nama. Kad je onaj malo prije bježao, sjećate se sad kad sam pokušao ubiti, negdje je gore on otvorio čest. To ne, može ovo, može lače. Ovo, ne, ovo. Ovo sam to. Neki se. Snimanja. Nemojte sad pogledati klip. Tako sam ga propastila live. I evo. Moram sad pasti dobro da mi je neko. Ne znam gdje ću. Da mislim da to ima neki brodom nešto. Znam da je mogu negdje čest. Lače može kako ima. Sakrijemo da me niko ne nađe. Čuvanje opušam si ovoj bože tu. Lače može i to je to. Da vratim u čestak ima još nešto. Može ovo ponijeću ran. Može lač. Neki često kada tam vidite. I tam stvar neki ljudi. Da tamo lače izgleda. Ne idemo smo u torti. Daš torti, daj. Ostatak ćemo vidjeti. Tu i čučet ćemo. Sad ćemo uzeti vidjeti ima li nešto od stvari bolje. Pa nema. Sad ćemo staviti to tu ubaciti u vodu. Tebe. Ništa. Čekaj malo neki papir. Koje imam nas zlatno može. Ima negdje bi gore ili... Ne, popio bi to.
čest ljudi. Može ovu. Tamo negdje najbliži čovjek. Idemo staviti na sebe ako ima nešto bolje. Ništa, uzet ćemo ovako ovu i tu ćemo staviti ovu, to, ne, to, nek to ostaje, čak nek zamijeni, to i to, tu nek ide, ništa više, to da jedemo. Brodima neke još stvari tam kako sam vidio. Gdje je ovdje? Evo ga. Ništa, ovdje ćemo ovo, to i to. Idemo. Boj. Još minut do borbi. Idemo staviti. Ovo koristi ovo fak. I to je to ljudi za ovaj klip, vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav!